abire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanyi na nene w'ikikosi cy'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering asetokobundisa Building Technician level 5 na level 6 Civil Engineering level 6 Building Arts and Masonry level 4 Plumbing level 4 na level 5 Carpentry and Joinery level 4 Land Survey level 5 na boigona level 6 egati chinde chinyinge kubundisa tore boigo ekosia Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies Agripreneurship level 5 na level 6 Horticulture level 5 na boigo na level 6 ase ekosia Applied Science Department ntobwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 na boigo Analytical Chemistry Technology level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntobwate ekosia ICT Technician level 5 na level 6 Records and Archives Management level 5 na boigo na level 6 ejitumela asensema ya Community and Online Working imiyeskuru yiga ya keti nigotobwate a modern library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibyogotumeka ale nayo kubundisa tole a course ya Version Design ase level ya 4 na boigo neli ya 5 ase omoroki wa akwebundisa akwenyorera ubumanyi obora mubeka silibagaligia ase industry ya fashion ase tobwate chimashini chekerero inkoigeli abale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamu cha Cosmetology nigotokwigelia Beauty Therapy level 4 na level 5 Hairdressing level 4 na boigo na level 5 nyuranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi wekerero unabono Hairdressing Pedicure Manicure egati ubumanyi bonde obunge boigo ntubwate course ya Mechanical and Automotive Engineering ase tokobundisa Automotive Arts level 4 Automotive Engineering level 5 na level 6 asabego tokubundisa Welding and Fabrication level 4 ajirira moretu mwanu ainyorere obumanyi wiga nabono nigo intake y'umutinyo gatano egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka asamange nabogutalira e website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabogwaka esimu wetera sechi number 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera obumanyi eri wibekiri bagaligia asensiga yokweru amasomo nanine obumanyi nabubora irere omwana eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eri bwenyorere abamanyi aboigo
muno ene kenga enyumba yao use asomanyete use chireche biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Soke manene mwancho murigererio Getembe television andonsi asoberete emogoroba ya bono mugusi gusomo Swahili akatebanga jogo la shamba aliwiki mjini. Getembe TV tumewika mjini community igotokogochera eyemo aseyemo kurua asomochie o Nairobi egeikaro e weekendi asenchirere very special asenginchao ayo mugusio ale ase chinsinyo inye chiense kuri chinse chia maikoto akwariganirie asenchira yo mutandao tonyora sensemeri ya YouTube Getembe TV asensemo ya Facebook ensemo ya X amona TikTok etokogochera live na bali bamintu barase chingongo chionsi bitunu byagusi imogoro bingi yabono andonsi asemoberete tokubarigania asenchira engia kigima chitariki 15 isatomotienyi noyo gatano omwaka chibere 2025 ndate kumanyinga chitariki bune chiga omwaka oyo iga gose ase miaka yonsi nigo tokuinyura abalie bonsi babwate ebinyinyi bya enyamoreo nabo konyorango yo mino narurwale toburiro wega bw'inyamoreo asenchira yemo gose yende nengana ekogokuna bono titobanengeta tigango tobainyore na kubaesiko yabo nabo igotumanyingo burwire bw'inyamoreo ndi bwensi nabakobonyora kekwabonyorire igotimanya tobase gukwa moyo menyangu nase chinchira chiria kibekire n'abanyagitari koro kwa Denis Ouru ekionga kego chaka asige ka gitari gitambe kwea ase umuchie oroma ase Pope Leo o14 achaka rasmi emeremo yaye buno mopapa naboigo morai bwekerisia egia katoliki ase misa yaikiranwa n'abantu chiribu n'abange gwetera senchira emitandao nigo papa achaka emeremo yaye rero na koegwa ebyoma byegasi egati yabo okoegwa keriba kurukanga a fisherman's ring ne a pallium kerekerokelinga bono oirire libagari yaye oyo kabeire omopapa omotangani kurua ase Biblia nabo igo chingige kero chie dini yege Catholic oyo ole Simon Peter kegima bono tokumuganiria papa Leo o14 amaya keracha kiremeremo yaye no buraibu yaye ase Kirisia Katoliki ntubuna Getembe television
twabaganiri boigo abashirika bonse bedini Catholic ebisibia ase ayonsi toira naiga Kenya asumu waziri bwobocheno muske Eden Duale atebire buna nigo ewizari iyo asike ganche ke wizari iyo kebwate chibese chinke mono itachigwikirania okugani kwa Teresa boigo muske Duale niga kwandire buna tali wizari iyo etenere to gwakanwa kwa Teresa aniga kwana yo kumuiraniro mu senator bwe county ya Nairobi muske Edwin Sifuna noria bwe county ya Vihiga Godfrey Ososi. Ile pesa niko naye ni 3.5 billion ya contract. Na hiyo 3.5 billion wakati nilienda sijui ilikuwa anafanya nini afya, kwa sababu katiba ya Kenya schedule 4 inasema resources follow functions. Wewe ukiwa nurse, kama wewe ni nurse na umesign contract na county government, pesa yako itakuwa kwa county government. 1st of July I am transferring the whole payroll. Kwa sababu wewe unafanyia governor. Ni governor ndio anakuona kama umefanya kama hujafanya. Sasa mimi nakaa wizara ya afya nitajuaje? Ya pili, Sifuna na Otsotsi na Senate sasa hivi walisema wanaongeza pesa ati 450 billion. Pesa ya UHC iko hapo. Nyinyi mseme hivyo tu mnitumie. Mkinitumia 4.2 million mimi nalipa UHC. Msiponitumia wacha wafanye demonstration Senate na National Assembly. I am as straight as that. Unajua vile unapata SMS, mimi napata SMS. Na mimi nawaandikia no problem. Hakuna kitu kingine. Wengine wanalia. Unajua lazima tujue katika katiba ya Kenya kutenga pesa, the function of budget making ni ya Senate na National Assembly. So bwana Panyako na nurses and all healthcare workers under UHC, you have an opportunity to go before Senate and the National Assembly so that they give me the 4.2 billion to make you pensionable, permanent and pensionable. I am ready to do that. Na mimi na nasa so munisikize, mimi sina pesa. Ile pesa niko naye ni 3. Omo waziri bwekegancha muske John Badi litukulia rero ni gaira chinga kichiabene eliyo kurua maigerio guchia basae guchia sabasai gure finance bill yo mwaka 2025-2026. Muske Badi nigo akwanira ubuyebura se finance bill yo asiboigo abulia basae ko baso mustari mutu kwene kinga amagenderero nguchali meyense. Comes and introduces an amendment that makes KRA completely ineffective by saying that if you have some trade secrets, financial trade secrets, then that information, for you to get that information, again a long process which will take years for KRA just to get some information that they need to be able to assess the correct tax payable. Because let me tell you, ladies and gentlemen, this country, we should also not allow tax cheats to hide behind laws to run away from paying what they should pay. We need to be more involved in budget process in terms of advocacy, because if no one speaks for this segment of health, this kind of health challenge which we have, the mental health, then it will not be captured during the sectoral engagement. As I told you, budget is a process which is more involved at the sectoral meeting. That takes place between October and November. By the way, even me, when I was the other side, I really contributed towards the defeat of the last year's finance bill, because I looked at the 5% which was bad. 95 was okay. 95% was okay. But my duty was not to talk about the 95% which was okay. I looked for the 5 and made sure it was very bad, because that is the role of opposition. But now that I'm in government, I talk about the 95%. It is your duty to go and look at those 5%
and then we engage, isn't it? But I will guarantee you the finance bill of this year, if there is something that is bad, it should be maybe 1% from the provisions of data protection. But then someone mischievously comes and introduces Waziri wa mangana gusobwa bimirubiriyo ye serikali Muske Geoffrey Ruku nigo muboliro monachibi na monene musubati Martha Koome kwene kinga ebina byonsi iguru yebango nkwangu iwabire nigo Ruku yakwandire gusa muboliro monachibi na kwene kinga yangu ikiranale ilikone kinga mebango yonsi ya serikali kogendere bunerobiriyo. Judiciary and the Judicial Service Commission consistently raised concerns regarding underfunding and the recurrent budget cuts that have hindered the full implementation of our core programs. I therefore take this opportunity to urge our partners, to urge even our executive and our parliament to enhance our budgetary allocation to enable us optimally deliver on our mandate and serve the public. As public officers, we have a duty to continually innovate and transform systems and processes to increase the levels of efficiency, effectiveness, and responsiveness to the needs of the people of Kenya. The judiciary is the cornerstone of democratic governance and the rule of law in Kenya. It plays a very important role in ensuring cohesive and progressive Kenya. Therefore, the judiciary must be a well-functioning institution and a system in order to build bureaucratic trust and confidence in public services dispensed. We have, as a judiciary and the Judicial Service Commission, consistently raised concerns regarding Togotigana na mangana yo Waziri Ruku togenda se wizara ya environment yekurawa no musubati Deborah Barasa nigo Waziri Barasa atebere bune serikali nigebwa tumurobiri obugo simekemete chi bilioni 15 iguikira omwaka bwekiri bubere na 20 chibirubere na 30 go Vision 2030 Waziri Barasa nigo boiga atebere buna inenchira ya moyo kwene kinga ebintu byonsi bitoetana ine kule ndubire gwetera sogosimeko kwemete. Mheshimiwa Rais anaongea juu ya kupanda miti na sisi tunasema tupande 15 billion trees by 2032. Wakati huu tuko tuna 12% ambayo tumepanda hii Kenya yote na tuna target kupanda zaidi ya 30%. Ukiangalia majirani huko Uganda, ukiangalia DRC wako zaidi ya 50%. Sasa tunapanda, hatukati miti. Sawa sawa. Na tumefurahia tumekuja na miti zaidi ya 2000, sana sana miti ya matunda. Tunataka wamama mchukue matunda ya avocado, matunda hii ya machungwa na maembe na pia indigenous tree. Ndio pia leo tupande miti hata tukiendelea kusherekea. Ingine ningependa kuongea ni mambo ya Gong Forest. Tumesikia kuna watu huko wanakata miti wanatengeneza mahoteli huko ndani. Hiyo tumekataa. That activity should be suspended with immediate effect. Na KFS ambao wanashikana mkono nao, our foresters, rangers, they should know that we shall take strict measures even to the point of suspension. Hatutakubali maneno kama hayo yaendelee kwa sababu kazi yao ni kuchunga miti. Na kazi yetu wakati huu ni kupanda miti na kuchunga yawe. Ndiposa tuweze kusaidia nchi yetu na pia wanyama wetu na pia mazingira yetu. Pia kama mimi kutoka huku Western Trans Nzoia, lakini nasema sisi ni watu moja. Western, let us unite. Tuwe kitu moja. Wakati huu mnajua Mheshimiwa Rais anaongea juu ya kupanda miti. Omo Deputy President Abraham Kithure Kindiki nigo amuragire kiara omo Deputy President Umukoro Geoffrey Rigathi Gachagua asekeria momochirie amangana ya kwana bwango iga igoro ya biribira korekane magega yobo chori bu mwaka bw'ikirubere na 2025 nigo Kindiki atebere buna chinga kiechiga niga barayi bagwenerete kubabeka Abakenya lika lyuko babagana Abakenya.
wakisema mambo ya uchaguzi wa 2027. Na mimi nataka niseme ya kwamba it is very unfortunate that as a country 2 years and some months before an election, some of the leaders of this country are busy putting the country on a campaign mode. Biblia inasema kuna kila jambo iko na majira yake. Wakati wa campaign ukifika ndio wakati wa campaign. Sasa hivi ni wakati wa kusukuma mambo ya maendeleo, barabara na stima na maji, masoko ile tunajenga, ili watu wetu wapate fidia ya kura ambayo walipigia viongozi mbalimbali. Si mulichagua MCA na MP na governor na women rep na senator mpaka mkachagua rais. Hao viongozi wote jukumu yetu ni kukasana na mambo ya maendeleo. And I want to say, without any fear of contradiction, any leader who is encouraging early political campaigns does not wish our country well, because we cannot be a country that campaigns from day 1, year 1 to year 5. We must have seasons, and therefore it is unfortunate and unpatriotic to put the country on a campaign mode. Lakini kwa sababu kuna demokrasia, kama hawatasikia waendelee na mambo yao, hatuna shida. Ile maneno ambayo tuko na shida nayo kidogo vile vile kama serikali, nimesikia viongozi wengine wakisema ya kwamba sijui kutakuwa na nini huko mbele to 2027, ati tena Kenya itakuwa na machafuko ya kisiasa. Kuna watu wanatabiri vita. Nataka niwahakikishie wananchi wote wa Kenya kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya Rais William Ruto ya kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 utakuwa wa huru na haki. As government, we will go out of our way to make sure that the election and the people's choices for all seats, the election is peaceful, democratic, free and fair, because that is what the Constitution demands of us. And I also want to ask the people who are prophesying violence to warn them that our country has gone through very painful moments in the past because of political violence. And we would not want our country to go back there. Utterances by leaders from any political persuasions prophesying violence, those utterances are unpatriotic and they threaten the security of our nation. Baadhi ya wenzangu viongozi wakisema mambo ya uchaguzi wa 2027. Na mimi nataka niseme ya kwamba it is very unfortunate that as a country 2 years and some months before an election, some Mwancho muligirio roboti ururwae mo deputy president Kithure Kindiki no togo kunjira ali chamberie keonga gose oro emangana mayase chinga kichi abono kunetuska tambe kiagirege ikaro asige kagetalie getambe rero ni gotore no mujumbe bwensemeli ya burabu igari ya Nyamira County omoske Patrick Osero oyitayare orange nechi abisi gosasa togokorere kionge kiga na ndigo nachakanga gotebinga umusweli agatebanga jogo la shamba liwiki mjini Getembe Television tumewika mjini ngobono gosatura sege ikareka getari getambe tosukatambe maboli ya ogendera kuri kachi ujumbe ase namba enoti isano na ibere isano nemo inye isano na ibere isato isano nemo isano na ibere
obe gukuburia ngukwanira turi iguru ye county government ya Nyamira tukwanira iguru ya national government na alionsi atungetia abagusi n'abantu be constituency ya Burabu. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo ere enkare eyuerengia na boigo ekogokie riso lyao chingagi ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gokwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores igiye gutoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumucyo y'ubusongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uhuru Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mill amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asama tuko ali busio ne aye omwibori kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanye nanene wichikose cyamaboko murete Local Technical Training Institute elio aibunduse chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya building and civil engineering asetokobundisa building technician level 5 na level 6 civil engineering level 6 building arts and masonry level 4 plumbing level 4 na level 5 carpentry and joinery level 4 land survey level 5 na boigona level 6 egatie chinde chinyinge kubundisa tore boigo ekosa electrical
electrical and electronics engineering ase tukubundiza electricity installation, electrical engineering power option 5 and 6 na boigona electrical workshop ase ekosia agriculture and environment studies, agripreneurship level 5 na level 6, horticulture level 5 na bwigo na level 6 ase ekosia applied science department ntubwate science laboratory technician level 5 na level 6 na bwigo analytical chemistry technology level 6 ase ekosia computing and informatics department ntubwate ekosia ICT technician level 5 na level 6, records and archives management level 5 na bwigo na level 6 ejitumela asensema ya community and online working imejeskuru yiga ya keti nigotubwate a modern library eyubwate bintu byonsi ebiraga nibyo gotumeka ali nayo kubundisa tule a course ya version design ase level ya 4 na bwigo ne ya 5 ase omoroki wa akwebundisa akwenyorera ubumanye obora mubeka silibagaligia ase industry ya fashion ase tubwate machine chekerero inkoigeria bale bwigo business studies na entrepreneurship ase chinsamu cha cosmetology nigotokwigeria beauty therapy level 4 na level 5, hairdressing level 4 na bwigo na level 5 nyoranga ase beauty therapy nigo okwenyorera ubumanyi wekerero unabono hairdressing, pedicure, manicure egati ubumanyi bonde obunge boigonto bwate course ya mechanical and automotive engineering ase tokubundisa automotive arts level 4, automotive engineering level 5 na level 6 asabego tokubundisa welding and fabrication level 4 ajirira moletu mwanu ainyorere obumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyo gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka asamange nabugutalira e website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabugwaka esimu gwetera seti namba 0726 588558 gose 07 08330000 asigo ayirana kwenyorera obumanye eriwebekeri bagaligia asensigayo amasomo nanine obumanye nabuborairere omwana okogendera asamatuko ali ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyingi Nakulireira gikaro litwiriria lero jogo wa shamba tunawika mjini nagotevingantere no mheshimiwa Musike Patrick Osero na indonyorire chinso ikiraiga se studio. Karibu sana mheshimiwa, how are you? Vyema na jite kumanya ngorogore kibagendi kabisa buyore kwani abagusiye kwani abantu baba baburabu nimatenga bagokira korore studio. Vyema sana abantu ba minto wairire uya naende rero Jumapili tatu kubakoni abantu bonse ba minto bagusi especially abantu baburabu kiabonye ruchiwodi cyane nyi cyonsi mekanene sisa na nyansyongo mbiyamure rero turege tembe enerenga kiani ntanga ni gosoga tembe TV live. Yes. Na nabire no mogoko sana sababu naratemire sana akini bile yugo ikaransa mnabantu abamo. Yes. Ata yangu antajite kiara nyabire na yangu angorete ga na yangu andamete nyabire katokore gasiamo egento bono ngosinyunga onye ntuguruga tuwaikira sebono nonye siasa gendrete iga lakini ngokora turi gasiamo yebono inkeke ga kyo mugavana na ba MCA kirege kongu muno pi baraz mi koigwana nkikerenze ga kiraza rikonya baga kabaro so igondo chinga
egento kegendete Nyamira because into twakirire muna bachumbe. Lakini that does not mean nturi stakeholders cha Nyamira, nturi stakeholders. Lakini ese bintu bya ikire bono inche advice yana yoka. Na ngoja konyore president. Na ngo mutenga dissolve county ye egendeze kwenda guchi. Nyamira siekwe. Nyamira siekwe. Ekora renovation. Ekora renovation tonyore kiateka na baadhi ya jitega Nairobi gaiga. Tukurire because tokunyara wantenga abantu abagusi utakonyaga ginka birendere abagusi mwaziri gwikaranza mukwandike gusiburi mote benga aye no gwata magoso aye no gwata rigoso yaya so onye yasinyire tigebe dissolved abantu tuira ne chikura tuwakebiya. Mheshimiwa Nyamire mubuate chi constituency nye Chiuka. Oyo igano Mheshimiwa Patrick Osero, oyo Nyamuko, oyo Nengoko, na oyo igan Steve Mugaka. Ekero Nyamira egutwara obokong burabu no ebalirime. Mbali gote bango Oserera no mujumbe era bono we don't care. Lakini yalikiri korolekananga inubu n'abajumbe na indabarayi basikire kiki makuru agali busi mwaikaranzire numwe kabanyene muatemire gupaswedi umugavana komote bingarinde naye tulike manyiyo burayi kire gento kiro muntu nabada shortcomings chiae tokorega na igana to salvage Nyamira yaito sana tuatemire sana lakini sobo kene ise account ningo ise go usingine account ningo no mugavana okay yes nabo mugavana araturangiri gusene into nabo turarangiri mugavana abo mugavana araturangiri tene ki dozinge bintu mbikare gaba mintu aba MCA bao Osero bwate sitagari burabu ndochenga twasinyandire utawe karanza na burabu yes mugavana tana guturangiri. That one I can tell you. Mugavana tana guturangiri. Na ningizo wote ibono gaiga muna turi gaiga studio omugavana ukurugunga Simbarati ero turangiri. Teri muna abanyamira baba ODM. Nebe seneta ya ODM. Yes. Nichi MP cha ODM tuwaikaransire. Bukwana mangana ODM. Mugavana tana guturangiri. Number 2, the last time to ikaranste no mugavana ukwana mangana Nyamira ndiri atore tu 2022 I think September October. That is the last time to ikaranste no mugavana. The next time to jo ikaranste nere ndiri to chiete kero nyumba ya mo MC okurugu nyanga na mara nkurugu ya yete tukagenda n'abachumbe ba Nyamira 20 tukagenda mpaka Ororo. That is the next time to ikaranste nere lakini bono to ikaranste kira mangana goriki azarikire lakini ubo gatakati ubo gaiga tingo kungene guso otorangi ya aba MC bara baturangiri sana okay aba MC baturangiri to ikaranzire lakini bono maede aba MC na bara bari faction ibere bare bago support yo bona bo wikaranza naba na ndi wikaranza naba bono maede wika otembe ko wika oboma lakini bona isinya because uko jukwana naba bayumwe bakware naba nege ntekenene bago tenga unde bwensi ukorenta babisamo na sesiniri madara bo kungairo mubisa ngaki to ndo chimata butunyo chae tari chae mugo chikonyo mubisi uriyo uchikonyora lakini wakorire ntekia zoko babwatani yes so abwana otukwa mitabu gatigati lakini so bakene gavana arenge guikaranza aturangiri nabungurangiri aba MC bana mutenga akinyamire ne tutwenzi umuntu busuku ngakitokora trust me mheshimiwa ebo suku bolia kerobo ko gendera kuna uvundo stench utiyo kubuli boko gendera koba naye ngukubwatira ndi bororo iko gwatebere nge changamoto na so mugavana ne ero tararangiria abajibarangiri mu senator baikaranse bonsi basone Nyamira ali asekero kendo gutabuka kwa rekani baje barerere okay naende ere bwika nero monene nero wenu tuguturangirie aruge sentu wange tigango tenga bona ise go na torosi no ene WhatsApp group to tena ki ene WhatsApp group rio solve emichando ya Nyamira atebe ngabono rero narangirie meeting Nyamira usase kite no nyankericho twenze as leadership to ikaranze torro mundu range mundu te urange lakini tana gokorabo changamoto ase mugavana Amos Nyaribo county ya Nyamira
eritorere ng'ainya mire rito sina kiego suka mutwa magendera ta suka magego mwanchu murigerie gikaro kia chakira sinchira yabe no nyambe no gutusangia ujumbe turikero nyo gutatu kuburio muske Patrick Osero liburio kukurua chinsemo chiaburabu gose kwa jumla kwa siasa ya Gusii 0726447367 mheshimiwa ekero siasa ya soete yumo president yobono muske William Ruto ayengati y'abajumbe batatu ng'inyorete bachiete bunge bakaenda kumukwanira iguru ry'ibirera ryarigeti kororekana iguru y'umuwaziri w'engaki y'uburindi bweme muske Fred Matiang'i kero libirera ryabete mukaenda kukurigereria mu president mukaenda State House, it was in the public domain, mukaenda kumukwanira iguru y'ibirereryo naende rikaira nansi naende akabategerera ngotebekanire ng'aye n'umusani uime mono sana bw'umurayi bono omusike William Ruto kurukara utaracha nonya bunge abange ngo associate bwarenge ngango kora mwange none biasara amo mwabwato obusani bwime mono na kiyo kunyara ku balance the two pia mono ina ere kurukunga broad based bono lakini karoji kwenye broad based njare ngo you see obusani na siasa ne tofauti lakini sobo kena arona bo kero ya igite bono nga umugambi yoro oiriro ubugambi no mumburo itona aroje nga bategete kumwata bona chingoma nabo twachite tarinje bwe kana arengere ndo danga tarinje ndo no twarenge na abantu babiri batatu tugamugambire twamutebya gaki izina bayire wairire bona ayibona ka umuntu monene eyo koseire kumwabira ende tokoreki nabo yarengirwa naenda tabinje tumbate mangana nera lakini turocho rene konyochire ngumbo nyorire gasiende so no musani ona nje bono kero muno musani ona oyo no musani ona no musani ona singo nyoro bakurwana na ngo tanga ba mindo gaki ntegerera no musani ona na no yona bino ende mheshimiwa sanaro tarangira ni ruyabu digango mo bwekano bono iga America yariri gutware ndamwa mu president William Ruto chire China na ndi ntuwantu wakine chinse chichonsi kwa sababu zimestawi abuna abasani babiri China no musani wa Kenya America no musani wa Kenya aya no musani wa Dr. Fred Matiang'i no musani bwe president na kyo karato baseko etelinze mende kwanyara ku balance ikine kyo tarangira ni rubi obusani no buya that is okay yeah because nonye ndiri chikura chitarako udena renge UDA no renge UDA lakini bona kana nyoranga ensi yanyegeirega naboko endezo musani kwa mutego onye kuru musani ona kigima nyabire ngende kuchimuina lakini onye turi musani ona jori ukane anu muntu oro mu musani bawo tenga nduja aribu na ndi njomo ete ni chombo Fred Matiang'i mwetege ndabantu batamanyiti naye bantu bakona kungira injiro muntu mako injiri chombo Fred Matiang'i Fred ninja kwagire kura go wena gari ro badaki eze yanyegeire bobe gaki nyabire ngende kuchimuino ga umusani muyawo tenga I wish you all the best kenda kuchimuina butumira nakuchi baadaye ano ya bete wetogirie njira nkoro ro mheshimiwa Jalanga akore atoginga na ro mubunge bwe president mubunge bwe president anyway fast forward bwanguiga before Fred Matiang'i ataracha akore taro ya Gusii maraga nere ne sokyo yoro murai ne rum yorenge one of the murai go say president of one of the arm of the government nere ne sokya lakini bono elindo chenga esauti ya mono ya ligiri go tone down onye bali balinge kumukwanira abarayi gete kurugusii especially kuruburabu ko se kurunyamira county na ubare kanete bago support iganga yae yuko kanikuriye kiroge kyo president yare na araleti outrightly agateba natagete ayabuno murai kurugusii na endo mugusii na nima ete no sikete maraga na no sikete Fred again taking igi yakonyoreta na ende naki what is your take on the same omo sike maraga na akorete gasi ya engia sana ese judiciary akaroseri Kenya irieta Africa ngimanga chikuru chitana ko banalified chikamanalified chikakwiria kabire abu no automaticate iguraria oje guraria bone kerogo chagaiga ategete kurigyo presidency
ono president umaite abaro bumbo okay no bori guru lakini go wanzira nsa no mwete muna chikuragire uru ukora amwe uikokwa nebintu bindo kungende noro chabona muno mugambi oro ago sugumwe bintu ago kwana nandi soba kena boranya ngese birengere byaye nabatagite ngaro chinga gingo soye kero gidi ango kore neke chi promise kwacha guika kwa ranga kayaya insite kunyarekana ubuno buri munariete diri nabatebeti bonde ngendo ngo kuburi uruminto siasa saa ingine neta gitoborimo serika na tebe abana siasa dora barimo saa ingine neta gitoborimo uraitera no boda abanda ngaya yente kininje ngekore kwa mune guchugo pima ngakyo guchugo ekora siasa neta gitoborimo saa ingine maraga nanya ari kungeniriri nebe konda yake tiri konda uroja yes because as an aro we kasi kete kwa nyora ngabanda wata ngaya dori mambia ipare ngo anzire wangainiriri maraga nanya ari kungeniriri abo no ngotigera abo asengo boli ko abo asego atigere ngoboli ayenko ngainiriri yole kaita umaite no mwikase kete nakina taba ngai tingo de tanga ba desia zuzi na ba kwano boli akini ngakine gwika kwa hope ile ndo ikurumwa hope kwa mane kuchukua taba ngai yoko nyabare yange ibwa taba ngai yuchi kunyabare hope ile toke lakini wiko maraga igare straight na siasa tutagite muntu muno wa confirm ile gento mo senator bwe county ya Kisii Muske Richard Onyonka taba nga siasa tebwati malaika kiro yo monko ngainire kiro muntu nabugate oboli mubuhaye ono lindi na kitoko chikubaege na kubachori kya nduta tu muntu buna maraga gochakiro bo MCA umuntu buna maraga ubujumbe umuntu buna maraga ubu governor umuntu buna maraga president you see ntuikoro kantu ikoro lakini tura ikagabu ese bono hega siasa ya Kenya tura ikagabu iso bokene ndabo tabia bato ke ndeke ni jenkore kwa yaranga yasiri kuchimambi ende to kuire no batanga nanga ndiriti abo kurigezo mutoko tarerega utabe serikali tira ruheza kusike ndokendega kwara etira tali mangana bono Mugusi, I know you are this is your first term in parliament. This is your first time in parliament. Na ende narate miriko bwati track record yao go thank you kwa rakorera abantu baburabu tutaragenda abo Mugusi nturamo Mugusi nturamo Mugusi ndatebe nga maybe umwaka uri orenge last year na katikati y'umwaka oyega konye nturabamo lakini njira naroche abagusi bachete go kwarigani Muske Fred tingo tabanga twaikire 100% lakini ndoche ngaki kwenda turoko bamo and you see again take uru yes you see abantu ono otangaki ngube taraburia tarateba tarakwana akiatagiti ntugo kwana mpaka tuhabiri hamo number 1 tikatura abamo after that tumana korra wana wadaga ngumuntu ari bweka gururo sana ima wadanga kingo tenando presidency ngaki ko tenando presidency onje bantu ba utora bekamo that is the truth na uto igiriga umukamba kirote to ukwana umukamba ukwana kalusu udwa no mugere ukwana Raila bono into gotobwate microphone yo muntu onde na uto ukwana tru tikana into bwata na kabaga ke ka microphone gaito kabaga ke lakini tukwane sauti yamo na baba bako na gototebinga nga turabake na kia sawa lakini turabake lakini turamo yes okay whatever kurabako na gotebinga iko turabake lakini iko turamo aino mujumbo ochorire ne kiama gia ODM na ndingwa kwa na wigo ya broad based government Esteki Mugusi inkia ira as broad based ye ne tutura agire chinko bingandura as broad based ye because kiama gia ODM na mugwe togi na kiama kenene East and Central Africa ngitoire kene turatebera ngantu na bagusi kiama kene giaito na ende musikosero no ara se kiama musike na ande sikane kiama eso bokene mnanje nkora bona siasa ya nsirigo ngunjukanana
omuntu ogochigosiria obubwatani obonge kisiasa isobono gusi ODM because ntwaramna batokora ntwaramna baye guchi minister isano 0 leader of minority 0 deputy leader 0 whip minority whip eritoma yetenga ki gochinje tindi kona kuwa mono umuntu muna kibaga ndio uri bunge gari tukamenya nga whip minority whip kwa igware 0 so ina rinta kito abagusiba mito baigu kapisa inga di kondo konye to gukwanira iri kondo about iri ODM ututai tugutwara di kondo rieito to na very ike kabu to kusabira na kebegeka lakini kire gieito iba to go kabu kire kenene twabekerwe binto byagenda orwao twabekerwe binto byagenda orwao in fact muna injankurigereria sangine no murayuro unanyora ngo muita tore busa na boro anyora nge biskuti birato begerete agatobekera mojere atobekera maguta muntu agacha kaburi kabukenga naiga agateba nge omochere oyo no nyamira amaguta yana kisi na yana ya Kisumu na ya Kiangu bikaenda uro hao nezo bakena boro anyora na begete mochere oyo mbaye so no ito denge kabu kenene tigatoro sigeta kabu gite gesiri tumanje tinga kibiacha na byebyo kabiaza rakende byito. So are you confirming ngomo busi ne bangeta otwara mass exodus ku ODM kabisa? Okay, kabisa. Yero I can confirm. Kigima mwanchu muligiriria o Getembe TV andonsi asore chi ujumbe chao nindo che chigendeta gocha igaso bonge gendera kondikera ni oturi no mushimi wa Patrick Osero umujumbe bwensemo ya burabu eye gotoka ime county ya Nyamira nabo igo nere bononyoreri bagako banaintu gostonyori bagakwana nera asemo goroba ya bono aruna kuigura atebire umugusi ni gabwenete bono gochicha amo matukata tayari rigiji mu deputy president mukuru na chagitikia makiagia DCP ikikero yomo bande bali bako kekejeri bakiro kiramari etarakini naro asatie kia makiaye watebire ngo mugusi orikiri korolekana ngana atagitego chamo tate konte binga nere beraisi musike kibagendi yantumike kibagendi nonye taiya na wangu mutumika on record no musike krokende osoro koso musike osero no osoro kuru UDA mbaye kerwe nyonga ya moye kaboriga bacho mugusie achamo because osoro outrightly is on record goteba ngere moinari asaro bukimambo yiyete moinoga mbono bakwareka bakubeka chinko. Don't you think a lot is needed kuja kubeka mugusio yo iga mutuma yo kwana ne sauti yemo na kena bwaro esabari ya kilomita 100 uwanza na step wentangani tuansire tuwarigiriri tuwaroti ntutu wajite mpaka Kisii Town Capital Hotel around about yari tukanyora etachonero abantu ngukubari in fact etachonero ngoje kwa gari abantu bangoje gukwa bangi sana tubata butagende stadium na aba bakota ngo mugusita isaini mugusi no moke Fred Matiangita kunyara tiga bache mpaka Capital Hotel roundabout watenene enjera twatene tukatanga ntuisaini na baro batene batanga ki ntuisaini tumana kumanyira mbichi na mbo ya abu ari ngyo ko endera elege mara kwetu goche watanga mugusita isaini ngyo ko jera machako ziga mate makweni naro jaba ko nanga mugusita isaini inchwe ground teba muno ko teba inchukizi geguru Capital Hotel inchwari town tinene gari siko teba nga Fred Matiangita isaini kuze no utiga Fred mugusita isaini. And you see some of these things angoda yuna ebintebi sangine taringa Matiangi ekabirenke igegruko chinyombe chichinene yes ngote biuruminto digiri Tanzania stability abero digiri Buganda because chinyombe chichinene chitariko kugamba onyore kabirenke gambe usenyombe nke yuko gamba no buoba sana gara gambe no because to my chikura chinke bachumbe to bwate 13
abachumbe 13 boka mbagwaitiane lakini wese kwa ngana yo president ubwata abachumbe 13 uko obo abari babwata abachumbe 80 na bande okugamba no bwoba tokugamba nindigita mina kikabiri kindi kinene ama yetenga kini nkora kende intingo ba impeached ni bwata abachumbe abaikoyo 80 na ni bwata wese n'abanyamatu wese 70 gento lakini kororo bwata abachumbe wese 12 15 ogo sikachika bire kinde cyonzi okugamba no bwoba naendo ubwegenu. Okay. Umugusi ngo cyaramu. Onye tariye koti yatenene tiyo ko seri kwa Gloria, Senator Gloria ruwa bakuru ase kiama kia UDA tayari n'umugusi yo umugusi na role korao korangeri kwa yarangeri ya disciplinary committee. Wino muntu mino naende nonye nayo on record bango na korora ase TV yamo wakwanire gente passionately and I liked it. Tomanyero tayabanga tuachakire na that one step. Umugusi bono igo toibuire nendigitanieri etaere erabe na into forever until kingdom come. Ekiagera ebisa kubinde kinyombe kikinde jiranire bakoenda basugumana iga lakini turi konyora batayete korusyo yo mwabo batayete kosokyo yo mwabo mapema. What do we do? A year understanding umugusi nara sigete bigo chabya tokurekani. It is simply because obomo bobweto oboko babusa onye tobwati umuntu ugukwana on behalf of obomo n'abakamba baramu bwate kalonso abagira baramu bwate Raila baiko baramu bwate usewa munyoro usondi bwenzo ze nuru. You see obomo bweto onye ntobwati muntu oyomo dorimbo satawakorera. So egente ke Gloria kwa boria nagikwanira aninga tabanga it is because tutabwati obo muburi na kitu chaire tigango tebi aega boikoyo abachumbe mbara ba UDA. Yes, bagutara na wamunyoro wari wa munyoro lakini bagukunu banya gukunu because barabata obo onye ndiri toramo Gloria tani ngukunu Gloria ta gukunu mtiganda kuburi mune jamii umugusi turaba chumbe 20 tuikaranze ne president 20p chigaba na ibere senate ibere women rep ibere 20p na bachumbe 20p tuikaranze motenga ki e paro tutagete ntangani ukuragariya ne pare kurukwa kisi town sotik tutagete ndo gendo kene gyonse e president na ende ne be mamincha tago post tago post goza mai tenga mwakone mwe so ogwitana na kwa ki karo tutari ya moto wense lakini ngo tenga bari na bo mwina na bintu biri bo kuno mugusi mwenzi pite gato chamo twenzi pika to ikaranza tenga ki twabira amwe muntu butukwane no ahetata na etoko ikabwe ikyo kenda kuchi mwino gari mnoko birenta no mai mnoko bakana igoriyoka tutati manganande natugwa lakini nyaza ndo jinga ndogu lakini natugwa tigatuguturamo libuli ndiri anchandire nani mate ngomo ligereria gusoma tegereria ari nere nali bwata sobongo bwae Kisi County gebwata bajumbe kianda na nominated senators babere Nyamire gatwara bajumbe bane no mujumbe oyo muri nominated nabase no mu senator na rororo na Kisi County ne bwata mu senator ekra mo kumira na buno bagusi. For example, barely 2 months ago umuwaziri w'ekisemi musike Julius Ogamba Migos na barangire ari Kempiski mwatware meeting yo gukwana ngiyo banyora mu gukwana especially goro yabo mu buiga nande kero gukiraniri ukuraniri bori ryo onyore ngenga ki yo musiko bure ongwae umusike abajumbe bari barenga abakuru n'abagavana leadership yari nkoromba atemete korosyo bo mugusi mbwachi ande mbwa materialize ekara mu kumira na bono iga una leaders more elected nominated but more in power. What do you talk igoro yegesa kugito no mugusi gore ni manga sinini na China tenite chikura kabiko mugusi yamo mwaka nya chai akagwa tabweti lakini kera agwete bado gatwara obure tweka tari ngya kuruko owocha manoti so to abinyorete manyeri to gwete so bantu babaza ko togosanga nguru tore ntore tayari kugwa ije to gwamo kozi gije sauti nere nkongu kubwe binte ibinde byonse to gwamo abantu bagodusika mwezi pi ekiama ke kurukusen kiama ke mugaso mwezi pi naende mugachoro mwezi pi sauti yabeyemo na mukurangirwe mesa mwakwana
So mikutano mune ya itwara na migosi ugamba umetere gare technocrat kabisa minister ande gasi yakora ni gasi ngia sana ariso bakena you see bon ne meeting entangani yare ngena ki muno mugusi inki mono agenda 1 okay monto amo that is politics yes lakini there are other issues igaiga chirigaiga muni pare ina gotebi ngotebio uruminto ikakisi town Nyabururu musocho genda Kisumu parere nywe ira na Kisi town genda kuchirongo mate Migori parere nywe chile inisatu Karukisi town wono ira na Sotik Bomet Narok Road yes Sotik Kericho Road bone ye Sotik Kisi yes ntebi gake ne para gake. So there are things we work on Musibwensi. Those are the issues to avoid across the board. Okay. Bemona soke ne riboli irio ndengi ngoma nchumuligeria chujumbe chao nchigendete guikaiga sobonge onumuske Patrick Osero kibagendi ndoche kari kubuli gwaiga oyona kiakoro ku governors not invited MPs. What is the position of the constitution? You as our MP oyakuru kungongozo Samuel kuruchinsa muchiria chia kijauri akubolinga what is the position of the constitution on your governor tararangilia bajumbe as at now as a member of parliament. Maybe if you can clarify. It's a good question. There is no position aware. We say Katiba, the county oversight body county Senate. So it's just the Senate and the county. But we are still stakeholders. We must talk. Okay. That is all we can do. Lakini it is the Senate that is supposed to oversight the county. Elijah Makuri kurwa kira PAG Nyacheki Honorable Patrick Osera gwa kwanireke ene iga goikotu aroboli moboke. Honorable, 4 of your MPs in Governor Kisii na Nyaribo wakae pamoja na Wakisii wakuje pamoja tumalize mzozo wa Nyamira County. Mbiamono Vincent Okioro kurwa Kisii Denmark ine Mr. Honorable Osero. Ninyareka nenga nese igimo kurwa ni governor. Una abantu baburabu naende a personal kwa muligirie na agotegerera bene anyway uliswali ya na ligule unako libuli segiteri ande nonje nabongo konya kuiraniriye segiteri ande oyako tebanga bodia Honorable Patrick Osero gose onya kurigia amosiere nairaniria kuiraniriye gwateba kwa muligi mwa muligiri nero tarabali naende you see ni muligi nchebweka. It is better kero na manyorire ya abande bonse batatu ngani nchuga iga senator nani nchuga tuikaranze women rep nchuga tuikaranze turagamba mangana ita Nyamira. Okay. Yeah, because njira bona mwikire jino musani ona sana njira mungu mwikire kabisa lakini without these other three bono ngasiki ngokora umoja ni nguvu. Charles Nyachae na akirwe koko naende bakatebanga mugusiba no mkawe gwale kirokeri hia IBC gosa tairi musubati ya madia egu Charles yabo mukonyo all of a sudden bikanyora bange buno mushtuko gose bune surprise as a politician and as an opinion leader kurugusia ito aina kikwaro chegento keri gente que ya Charles kero umuntu nabakagirite in fact tu amenyete gana ero konyore kero gekyo ikamana kuburukana bono nigende ya professor ngikya kuru bitangendemo University of Nairobi one kero to gwaka inse flat bionzi bibire okay oyo nero kanite lakini yamangana naro chikuru igoro abana ro chingambia kanite mbia kanite aro lakini Charles amangana Charles I do not think nga ari justice nja koretwe because nabuto maite nga ere usaba mokonyi yes lakini bona kera ya bete flat bona maite mangana yino kuri nturaburi aki panel ya interviewers na State House but I'm sure iri tari yae ndire ndia che the State House na ria rusetwe
wono ntoko manyaro lakini it was very unfortunate na ende mambi yeto mwana konyoranga bitange ndo thenga on Charles ugure rende bitange oy bitange na ende akarie getanga na ende akarie getanga okay bia yo njabete nye politics ya play ti megati ndomanyeti serikali yo mugusi bumanire sana sama tukaetire twarore kande twako yegwe birugo binde twakana ntu ayetu ekirogo kyobo nyamira ya ayetu ekirogo kyobo chief administrative secretary wa CAS mheshimiwa Kemosio yetu no obo ambassador bwa agakana umosike Timothy Bosira akayegwe ekirogo kyobo chairman asekyo mbikirikia NTSA agakana umusumati Millicent Omanga Nairobi yankira ayetu akarakana igo twarorekanire ne serikali asebirugo biriego twa compared ne serikali chiara etire igego twa bare minimum gusena kira ijango mchikoranga those were personal decisions cha Millicent Kemosi na Lirova especially Lirova ko mchikoranga akoranga effort konya bikire because I think ekirugo kia to ODM na inu choro muntu mokwa lakini okoranga efforts konya bikire ese ODM is not commensurate ne kirugo kai bachita komwa erabu kamuna ngumurigiriri eramne treasurer ya ODM yes arutinge kirugo kinegeke na efforts na bikire ese cham ekiameke na kure na kerokyo neri na yuma de chi minister charengo ochoro lakini na gote binaki umuntu akao chi minister inye isano chionze akairi sairite we are the mheshimiwa ntuwente kuba hold accounts be kiagera inuna barai mochore ne kiama gia ODM na inde tusigete kiande gia 10 ekero mokongera no chi retreat ye chiga onyete it beats logic I know mheshimiwa ochore ne kiama gia ODM ande gwatebire ngebintu bono koranga ebikuru ase kiama gia ODM biagenda guchiara nje bono ndali mujumbe ndali ODM nginda akwana uri isika ari utari mujumbe utamanye tinga kindi bikwenda nkiara akwana ekero mu ikaransa kero kene mu ikaransa ne party leader for example nkimoko motebi no nabagusi toko matenga kaeriro bo minister alafu ona ndi njoko bori ngalafu bono ngakiako bairaneria so we kasekete kwanjoranga bibete muna biabeire nakige twata bete naki tikatutware sauti yaito nomusi erinde ekobanga nkebeti inchumbori inchosero bwe karanste mno musi ari tukatanga umuntu tutageto umuntu muyapi onye bendera yemege ucha gusi ako kudeni zouru nakina ende kwa korete ono maite to kwenda kuburi ubande yes it's difficult nabari nabora nyana ba karanzire botuko bakurire nduto kwanyite TV twarigereri obi kari rolling nakina ende kiaba antu turangira ni gato batebi na ende kya kabere ande kya chiri because to kurigeri ubande tigaturigeri seito okay ende to wait to wait into to kanga gini to agosete cause to konyara because no rigeri yo chi minister chiri raira chorete nabo ko ende abaru yamba mu supported kwanyara paranya rinde gaki aba kustimba mwanjete joho gaki so nera kaigwa kauga ko nera rigeri ari mono aba gusisa wagu nabake tigamba yo chairman wa kurinde so ndo muita mono nera lakini iso kene ndamona roche ngekeruge yonde diroba okure ne kyamakeri paka gocha kobe treasurer nayo kurire chibese che echama kiruge nyageke aba konye byarire rinde na serikali no liyo koro mugambi yani rinde se chibendera to goteba ya chibendera konye chiana ni rurende chiana ni okay chiana ni ruchi mata abo aswa ya mata abu no okay kusia soko chori bwa 2022 ntu atwalete ntu tokulikorera ke kurunga generational change mbali gitiko chora abantu bari youthful ake actually karongo tema korora abantu emiaka yabere mene nake naye omujumbo no bunchari musikonchuke omujumbo West Mugirango muske Steve creo que ndo yobo basi muske Innocent Obiri ababande mbale nkora tokuliko bana ne bigoli gocha opinion leaders gete bako na shapers bako rugusigali engaki ya December kero mu president ya chiete gusi
mbale baumanite sana bagateba ng'oburayi twachora gusiye ngaki abone twabugete ne twachorire oburayi bwo chikorete change bwe bamura na baisike gusaba subati bali chinguru lakini bwarorekanire koba very selfish nkingo tebera igo ingaki oburayi obokoro bware ngo ekere president yego genda gusenya mira tuteba bonte tukwanire kisi no state lodge riri agajiro ra rodisi for example igo koigunga opinion leaders baligigu religious leaders baligigu nonye politicians bali abakoro balinge birugo bali kiroyo mucho umere murayi bwenso motebi lakini aba bandi go yari korekana nge bachite bakalio mochere ne chingende bagatengera gatero bakona ko likasongo bakore ibi bakorete mambi yabo kakito katambuko omwaka ebintu bikagenda mate saba amati baito kero kuligere tukanye konyanga chibesa chiabwa tukiruchinyingi chi estima muwaziri nkuru ara alio teneta mangana estima lakini gusi gentonkeyo turabale tuahetu igo turatebe nga oburayi obubweke goliegeke mbura ataburayi oise korra barayi aba bake abugo gukwana I think no soro bwikore second time abande badia omogani jafo no mogani engoko nengeni yes babesi nabageni but that is not an excuse wani ntutu waita ni miaka 50 na na ntu nabageni so ntoko nyara go blame abanga yarenge igana iga ege ntungi nyurtenga imuna digital state lodge gari kisi nabo muntu gita umurayi gita kwanete gari aga yose gita ganza gukwane kigusi akwane kigusi yaropi aenda agateba muroche bantu baminto baita bantu baudi mbaje tukuru nyanse mabange sana abo barenge mari so no mutu bekaranze tenere gaiga nabaigwete muno uri akwane kigusi aho te bono muroche bito byonzi kwenda biri mate gakiti gatwara mugokera mugako yo abirente gaiga kyam kumbo yo tukaranze tenere gasomete kisi school amanyete kigusi byonzi pi agande mo muntu yaro chinga ndomaite muna okwana ntomanyete muna mugutugamba ma inuka na kwerorera umugambi uyu umugambi ko Uhuru Kenyatta tuatamente nere for 2 years awande beti erno tukaranze 2 years fish landing site tukarosurubu Kisumu Kakamega road karosubu mae kwenda Rungwe karosubu cha 2 years minde byonzi bikaba 2 years ria after the handshake yes adakana kwerorera Ruto gotamande tore na Ruto no for these 2 years ndoko takana no presidency umo na wotape koze bintu byonzi bieto ngokorekana bi ngokorekana bi ege taking karengere sana kate abanta nabangai because at the end of the day na wotanga yaya tikari umana intuzo karanzamo ngimuta gete Kisumu Kisii road ejiga Lake Victoria gemeririe cross ya 2 billion isire kwaira nyubete kwendere igo bikaire go bakirita batariye president awotanga we don't need the presidency onye binte bikoba tutariye president then we don't need it inuka nako mwerore indu will run away with him andi batamire nere nangode batamire nere bono iga bintu byokorekana garia after 2-3 years na itogocha kumanyanga bintu na byarengiga so at the end of the day this wording I go so obomo finished igori yokaigo because bare one thing mheshimiwa nabo rabo mujumbo borabu lakini onyorenga nayo bwate obungaine nechisemenya sago tumekonyorena nayo orare to bomubwekena aso mugusi for example nonye twensi tukareke manyio ndinari guchiana bokonyanga naye urachake bona tuachakire gaige studio onyorenga naye pinya saya asikira ole to bomubu asaba jumba abande muikaranste na barabo lakini wono kukubulia ya buno musikosero kibagendi na kyo mundu urakore bakore luga kiura tumeke bakore taba jumba ba bonse pia murara kwane sanie mege ngomera na murali mwashare lunch mwashare stories mwashare cup of tea swallowship na kyo mundu urakore bakore taba jumba ba kando yani bonse bara kando paka bachamo murara kwane rege nteke mu turatika ko nengeta na gusoka ni guchisika ali kwanza gusokya mangana ito there are 2 ways kwebereri kusengwa kemikalichi
Hata naona kwa vile because but to kwa na kabisa wanda inga abu arombia lakini nende tigenga kiraika tigaga kipare ya neraera tiga MTC ya neraera no turi na inu mate na wanda achikuba join na ende binte big okay umeto mutu na boko mu understand ya waro ku understand tanga ko wata iga mna na je mbate para ya which I keep saying wa kere president ngambia mona para ya 62 kilometers yerami ya kwamire agacha kinini garia which is okay but that doesn't stop you ko so emukari ngo tabanga ni ringa turi twagambire uyo ndo ngara zire onte biringa haya ngatai abandi bara wa charugite pi abandi bare pono batagite mikari ngo taba e ground yoka ekubundise muna tuachete ground ika shift wanako abantu bare bagokwana nende mbana gokwana yo ago ne gokwanira aria Mombasa no na jo gokwana elege mara gwethi no muda gokwanira inere mikarichi you see because ndire ba gokwanira gaga lakini wono izika Pokot mundu na gokwanira Pokot mate kana wo agire mwana urwe uzomu mure mwaru anaiga tawo kurama karega akumnyoka mpaka tunu kurari na ago chukuramira so tamwikire so na abana bono zingaki enjira banzire gukwana kuruisi komono basinyiru gochenka because bamanyirenga wana baka banjiringa na bangina aki nebanga matiangi numu bakare ere tubuate nero aki muntu toko 100% perfect lakini nero tubwa tubuate urato tambuki drache nandi gokoranga chinyumba chindi chihanzire komukwana nkika aki nandi twasere rintu ngito kusare ryonje chinyumba chindi chihanzire kutukwana yes ngito so nerebo nande ngaki nande ira a very long time konyori kiongozi mno very long Mheshimiwa Rigijina akwana nege sa FM wiki ya yarire bono ase speech yae gosase interview yae abantu mbali geti ko yerigereria abarayi kurugusinjira nere bayerigerereti bari bare ase serikali no nyina abandi bara ase nseme yegore bakari kororanga onye mugusinto gwaka kure chia so bomo nabo bisa kuminde bichinyomba nyinji tatu support timati yake kwa analyze this speech yeri kurwa se Rigiji inaki kwanyoroje na ka na runa na nyategeta sana na ine challenge atoyeta tuoroking kimubwata indun turko bori kerigo kerikanana tuoroking ngamomore tumana kucha tubwata wono gakingi to gwesare rintu tweka ine challenge na ndengi ya sana yanga wika motoroking ngamomore number 2 kurende ingendo kurunga voter turnout igere disaster inuguzi but the voter turnout guziranga 56% average yeah true out of 100 people 50 woke up 56 na wake kura so ikyo goja gere ya bono gonyoranga nyacha agate no president yakanyora chikura 400,000 ngomu gusi agate chonzi pi and he would have gotten at least 800 kurugusi yo kaiga amana guchikurigisiko so voter turnout ye baka tonyirigererie ngaki gochikoba especially kisi na Nyamira it is terrible abuga is terrible umete mnabona ile 46 saba ndumia 40 bagwake kura bande mugondo bakare ko tore chae mabere wako ile kurende so we have to look at the challenge because mugusina butoro ake a block na to waka 1.3 to ake biya 90% na to waka rumuntu 1.3 ikarote makuligeri mheshimiwa ngeko geraba gusibara bora sogo esoke kuchwaka chikura trust me aroke ntukwa kwanduru maene abantu bamentukuru muina central nonye no rio gotire ogokira maino na bako bereku agenda chugwa ke kura yae what happens with us as a community number 1 kero kwa nchiro bugambi voter turnout automatic igegocha automatic na baikure ba nchiro bugambi it's automatic number 2 ekero mubwate presidential candidate tulu automatic muna raira gonyora gari baiko badanga ngateto bugato mwake ekero utabwate presidential candidate mani mwana korra benefits cho bugambi aya muzo amabera amaruano kuna kunywa uraraye ndugene ngaho inkingo chigori gari lakini ndutware presidential candidate automatically it will increase tuze go test yo bugambi automatically it will increase to me that's what I understand. Okay
Mwancho muligererio Getsembe TV kini gikaro kia Getemba ndonsi onyemba no kwigorere TV yao karibu sana oyo no musike Patrick Osero mujumbe we constituency ya Burabwire imeye county ya Nyamira tugukwanira mangana ao ali aturengete buna ntwegesa ku kyomogusi endera kulika chi ujumbe cyao ningendete gukinyoraga igase studio ngo kirigere ndika getali getambe toreirana Burabuzi wa business Burabu nerere sababu egareta ninjinanyo privilege yo guikaransa naega bono iga twatigaye matuko ange 800 antogenda chukura almost 800 days to the general election abantu babura bumba ko ate opportunity watemire kubakorera inkikelia semia ke yegebere neno sukwa bakorire gasi no nayo kurigereri gwate bangike kerokio I've done it from my heart naboigo ngikerikero kyubwata sobongo bwona ase nkoro ya utate ko bakorera kere in the pipeline bagwente gutwara expectations chitabwati disappointments biamano as for Burabu yanda teba number 1 ipari tuatora sinega 162 kilometers lakini wandu mbere bawoje kuumia sana baita wandu baita bagajite mpake para iguru yes chikios kuno bakoneria matoke para iguru one iyo yatagwira abantu sana yatagwirira abantu ibita byabo but ainara magendo tutagete challenge eyibono tutarata ni scheme yes sikiabonyo reward kiabonyo nere reward ibwata I think one of the most popular they what 25,000 registered voters if I'm not wrong chipara twarate mira kini mbura n'abantu baite tigato batabigake muntu tayo kwagache para kere mbure gotu ino bwibi wikatore mereria kere mbura ya ture ya erire nari to kwanza kwagache para ado izinabo ko morum na ndo maragoba uchire rogoche ubuno bwibi so abantu tigaba be patient embura bonondo chenga yansiri korakera to ansi korosi chipara chiri kyabanyuru I think nara rosiriange 80% tingo tabanga it is perfect lakini bono kyabanyuru ndiringa kitaga itekire wota bunga to witere ya mukomoni tembe ya segete nere gwiteka bono iga chonzi ngweteka chire pi dogo tanga chira 100% lakini gweteka chire uno bwo bakena number 2 kyabanyuru award enga kinere bakaire award engima bakaire abana batatu university the award engima this time abana baringa 136 say award that one nobody can take away from me because of the infrastructure school to our city bintu iga inaende collaboration na education na TSC yes 136 record tana koiru other performance education was ya kabiri scheme because ne bwa school chine ne mongori nyantiongo so 136 target yane no wetani 200 this year bana wako in university that is something to be proud of a challenge bono mbwate obuibi bwo chombe ande bwanzire obuibi chombe igoromba ibete chombe che skuru korokora itiko 3 iche skuru abana ba ukamirwa mbere chikagenda mwetari bono to sinyana na nyari bari transmara yes chikagenda ishachi muisonde baiba manga ibere so obuibi chombe no obuibi chistima enga kekuruku transformer na wires in fact that brings me to utara kura kurwabunara ukurukunga Robin what I keenly following how my member of parliament is going to address the issue of theft of transformers and kettle rustling, roads, state of schools, Keginga, in quotes, state of dispensaries, particular again, Keginga. One, I think, na rangali voli ritimba sako redundant tikatoria address. Keginga yunto begete 2 million. Yes. Ebese to kanje dia serikali. Nindo jama bati ya dini maite. I promised them, lakini we have already, it was approved 2 million. By the way, we can put it on record. Kere constituency in Kenya is owed over 70 million. Bono iga, ne budget ye go cha June, cha development. Yani out of the 150 million, yes, they have given us almost about only about 90. Yani the owe us is about 60 million. Yes. And imagine June ye. Chibezi chiki na chichi bono toka njete treasury ye correct. Number 2 dispensary ye yao kwana. Tigabo dio MCO ye, ina mangane ye governor.
Theft of transformers. Yes. I don't know, say naro je yesterday umuntu naro nakwete garia. Transformer nechi wire. Abantu ntegete tebiga. There is nobody outside Kenya Power, esto ya Kenya Power, ubone kutware wire. Ubone kutware wire no ene inch. Ye wire ya Kenya Power. Outside Kenya Power. Outside Kenya Power is a monopoly. Yes. So nobody is allowed to go to wire Kenya Power. Never in JM. So when you get chiwaya cheviru, muachire muharipotri. Sheria gagote banga tuare obi. Nari obi ina kogera. Yes. Na hapa bachiko ikonyora chiwaya kuruisto. So mwaga na ne obi. So they get chauri chiwaya cheviru manga. Obi yairu Nyamira. Nyamira Kisumu Nairobi. Nere go cho authorize chiwaya chinde chisoki kuruisto kuru Nairobi chicha all the way. Yes. That can take 3 months. Do you know what they do? Wow, thank you because it will take long one again to maokora. A subcontractor area Kenya Power because Kenya Power go subcontract the richigasichi. Subcontractor area Kenya Power enda ga richibirate mu mwaka na 70,000 na wate chiwaya hicho. Na yako rusi wa echi na karo kwa subcontract ya Kenya Power yoko beka chiwaya wao kwa plus or minus 10%. Muna kwa kureiga eriatigara ukubere ndi sto yabo oyo bono ko totebinga gende se subcontract na aba ngayaruziti onye njiri chobo ibi Nebipindi. So juzi niyo tumeshika watatu gitaru police bakamigwase akeko bakatuira chebirate tukanyoro mongino ya buge kanero tetinga ya musacho na ogora na Kenya Power kumbe gari subcontractor ya Kenya Power no arimi. Yes. So that is aburu ono to ikiriko ta yabantunga there is nobody a subcontractor when to ware wire Kenya Power no muna go subcontract ga konyora kuristo na ande muna go kura chirichatigara oirani sto ya Kenya Power. From Kijauri, Mayaka Enoch. You promised utaweka kila homestead maji hapo Riensune, Riamatayo, Rio Kenya and adjacent villages. What happened? Rio Kenya, Riamatayo, Riensune. Rio Kenya. You see, Amache is a devolved function. Njege ndona taiti abantu bana Riensune bonombu na agoteo. Ebo limbwate ngabate una unko aba na incha machabo abusa bakamana go form committee. Yes. E committee ba itenire chinkundi je ombarigireti bona amaje no are for free ba ize wanja ba karanze banja nga itoko bekeke tacho amaje is there. Bia mwana sana Vincent Machoka kuruchinse mochia Kasarani agote banga na babu atitu mheshimiwa wagau kianda ye komichi ujumbe na bachira Daniel Arama kurukebogoye manga. I'm asking Stima for Kebogoye village. How far is it? Stima ya Kebogoye ya ito 14 million na ende na ringo 2 weeks ago kadebya abantu bamanga ya ito 14 million shillings koru rerek emo contractor koru kunga akiwa mtu Kenya Power akia koru kwa gonyurande ridari yae akaigwe contract yu lakini era agachagande ngaki karongo enda korosi project ya moyo ko basara tikanda anyore yende nere kawa nere kiabonyorwa sa kurunyanchoka abujibwatira ninye so that ikra ko mobilize bintu byaye anyore ngatari guchasara. It has already been awarded estimate ya Kebogoye. Only that the contractor ni inchira isano chinda kubwatirania inde kra go chane bintu byaye ache once diba ko enda nanda kuri na enda irane ya nyanchoka amene goche ya kurinda astiskuru track record ya ngakiri astiskuru ona about development. I cannot talk on my own behalf, lakini okay, kilikuwa akolite from your capacity as a member of parliament. Yes. Chiskuru aro. One thing I can say, there was a criticism abantu ba ngota ngana aga chiri chicho chinyinga sana chiskuru. That is true. I built I think like 21. Yes. 4 konyora 4 basmati 4 kurende with tiles. But that was the reason was chichonjire chia wete embureri ya 2023 mburaneri ya 20 chicho 17 chikagunga po
17. That means the workmanship was poor. Yes. And ande to wanyanga umuntu bwagaje tichonzi pino umuntu oyomo. Chikagukugwa. You know, school go siku because of echo. They go siku because of a classroom. You're right. Ojo nyete ye we school go siku. So we did that, but now I think again to get go chikotokonya mano Kuwait projects. Yes. Kuwait projects in Chiroro ichiane chiarenge 270 million. Okay? Kurukiabo nyoruni mbate nyangoge ya 20 million, Nyakwirema 29 million, Nyamiranga na ere go 20 million. Mecho ne bwate 19 million, Manga Girls ne bwate 29, Menyanya ne bwate 29. There has been a challenge of funding baikira segeti katika igabo akwamire into akwana na migosi ugamba otumira abante ground barore bases bamana gukuru chibes cyabo bakure. So we are that will help a lot in easing the congestion. Okay, ya sana nindo che ujumbe ndekurwa hawante binga kwari kungatura as leaders about Sotik Road. What have you made any move about it? I think I can get it kwa kwanira yanzire kugari ukurukisi bobracho yakitani boracho ngeke umbu lakini atenende we don't know why by the lakini atenende for now atendo mwambie ko bwate interest yona ndo bwate kugani kwego chaso mugusi you should know why. We are actually editwa ita muisonde editwa renge Kempinski. Yes, it was ongoing. All of a sudden yatenende for the last 2 months igana wando jetenende. So we want to come as leaders to worry because a section irieveiga it will really help. So kwanje kwao gachiyo to borerie kyagara ayengatia chi mouthpiece cheito na kimobere tari kyagara egetimbura kero kibono twataite kie chinda kero kingiagenda because of lack of unity. Egetinki agenda pi ngina lakini ngai gwata kitekebe bono omanye tenki ari ngekebe suneka mugateba nake uko musana nanku arengo mwari kubeka namo as leaders tukanga kekakwane sironga bagateba bareta affordable housing ororo bocha lakini gigia Transmara gaise kwa it's nearly the same. Okay, because we kakeroka we kakisi ete pare ya munga sameta we kakeroka it's nearly the same. So to me gichake baange suneka was impossible because of the terrain. Okay, Biyake kimbabano mwancho morigererie kinege ikaro kiagetembe tukerigaria rero rya Jumapili ndoje chinse chikare kwa to mugongo chiatigeri deke 23 chiuka kuraga chinse nya cyabano gotuko tonyora mangana maiya no mujumbe nere tumutige era chigutimuka mambi Jumatatu pantu ba burabu kibago expect kurwa sora sama tukaya tigairange 800 amatukaya in the near future again to number 1 because we wanted 2 different geographical areas. Ababe skimu mangane yo we stima ni Chombe. Tuweze kwa sort mangana ayabiri. I am sure mangane school infrastructure roji para that one is ongoing. Okay. Kiabanyuru challenge is education. It's para. Those 2. And I'm trying my best. We are working with the local leadership. County. We answer Goros Kiabanyoru area. Nanja our main buatangi chipara nane within Kiabanyoru. Every time buata allocation kuchirosinde because they were dilapidated. I know what you mondo Kiabanyoru awatanga para njiringia lakini ngoete kachire for once. Yes. Ngoete kachire bono the asita yotora tenga haya atiri ngoete kachire. So I'm trying to reinforce that. Chiskuru, we have an education day to appreciate our teachers. I think it is on June 17th. Even the leadership, the education for the county Nyamira, they have seen the improvement, and that day we want to appreciate our teachers, especially for the good work. Manyakuru 2 students in university, Paka 136. Wow. So I'm going to appreciate them on that day. The director of education we have organized. Yes. We'll have a meeting in Nyamira to appreciate abarimu itu. Okay. Yeah. Abumbuya barimu no ayego chake on tari mwarimu kangana wanchi timbo ati opportunity yo wikaransa naye. Bono. Abara imbari bari kurugusi kwa kwanire biyasana ngabara yabajumbe bari bare ODM buna babere bakoro kiguwa madarau gose bintu bya bitari ko genda buneta kere mass exodus nero no mugusi nare likely ko chakie nyumba yae. Abara imbare bagusi ba ikaransta se fence.
Bata ite koko kimuina na koko kimuina. Kusudi mbamanyete ng'a onye wevu ya matiang'e kogenda bunere iga togochikobori chikura ku Rwanda ng'ao ndori koego. Lakini naende mbale serikali bata ite koko kichinsemo ng'ibe. You can't serve two masters. Ndoko bakwa na malieta lakini oba maete. What can you comment on this? Na kuboliri tubwatira iti ego kukwanira igure birangere byo muntu lakini egento tokorigi unity yo mugusi. Bugaro kene mbaroro konyora bako na maragoba bagoja batenga yaya irangora gaki no turambura kinene. You know, by the me understand kabisa na bugu understand nga onyere gaki saikaransete munenje karona rwete UDA ngaso ODM. It was difficult because Ruto no musani ona lakini ngana chete ngamuikaransi gamutirikiriri aenda aga understand antenga abuaro anjire aigenda tumira ando buya gaenda naende bono tumira so ebintu mbiro teme ku understand kabisa oro muntu egento nkira abwate kabisa mari stake nero enene arabze kurugari naenda imusariri. So sometimes we understand, but there are some outright kabisa uko mukuminga naye bono nkikuria ubami ndokagi tuwa digende ngyo korabu come home you know, so it's a difficult one. Yes. Murai wense no musani o ino nje na bongo testify ninge wewe kuna bongo tenga no musani wo mheshimiwa Patrick Waserale ndatebanga ase busani wo mubwate nande na role turugungu yense na role is the president till nande tonyore president ninga ikira chinga ba Kenya baramwe obusani obuiga turatebanga na kitura akore tukwege na kera no musani obwa matuko utaracha no nyambunge na kitura akore tukwege nga tukumanya ngangi kende kibangire muina kwacha kwa mutebi muina maiga yetenti ya kwa mutebi muina gae bago teba igana inje nimbwata inje tikwati mangana inje tubikere because no musani wanale no musani wanale na ndege ntukiri nago tabina ki ntukiri nago tabina ki oranyora ngaba usito kumuita bosa kumba maguta itune sukari umuntu nara atumita tago monta gatura tunero bwe konta beti. Okay ndinga bamintu baki bono mukungita muganda ina ki nyagete gago chaiga mongere sukari yana nkamwa bono teigiti ngibono kimukungitira rozi ke kabu keno inju musabe sukari yenu kuruga usibona gaki urutaria kana na koiguro mwisho na koigure. I'm John Kurukiabo Nyoru, gokora turu mugambi, ndo chechensa na George Nchikalia sense mweretu. I'm John Kurukiabo Nyoru. E basari a big delay. Why? E para mukumoni onzeka nyapara ibere. Why halfway watu wa Chinunda nyapara ibere utali korosia unaachia onzeka. I think na wana tima sonse kano muntu onzeka mwako kuruguseka unake na kwa na bate bire iyo mai na bona rura kali kubolire nga kwatigero onzeka pale iyo ne basari za big basari ya ronta edo sabo kwabira. Okay. I don't want to say this on lakini rendo muntu na we district accountant yone. Yes. Iga familia mete ngumbu bono weka ora agenda 6 months wirana bono igora idanite. Okay. Igora idanite on Saturday lero ndi on Saturday yeah. So maambi nali bagocha kusaini namo so merete sana so maambi nali bagochi release ogungo sabero kwabira kino mwete monte familia ere ngumbu na bogo to understand para kia banyuru onseka pare yige kuru gitaru mate mpaka onseka yagenda mpaka nyakure mamate bone contract eyemo ni mpaka onzeka abuno otutigirete. Okay. Tara understand bono onzeka mpaka nyakure ma that's a different contract. Okay. Lakini bono twanyero twikire onzeka na kyani ngota nga ngoko nyetigira. Okay. Lakini onzeka mpaka korende contract ende ngocheri mnabone nze yakamukire. Okay. Irina ngo batenga ntoko nyara koros chibarengere bregutu. I think nara kuru claris ke muntu gwa clarify re point yinga mo onto CDF naira nete because she's asking what of bursary applications. So when is the exercise likely to begin? Tomorrow. They are starting tomorrow. By Wednesday, all checks should be in all schools. Clarice,
ndengi umujumbo clarify ile point yeyo nga guchakira ankyo chi application ngo chakachire Michael Isena kururaitigo amacharo nyandore ndani na kiataraera amacha yo nyando number 1 amacha ine county yaro city ekene ngode ya macha ya gukwa no mumruyu amacha ro ku 1960 1940s yes amacha gutirimbuka iga buya kabzora ya no nyanywe bakamana korente contract gete igakunika amacha yo ekerongo chikogenda ororo ngurialize gachanga tabi gabananga umuntu kwarende tega iga in fact asariti amacha yi no nyare nkunyatika munare cause ni county genda tikorosi I think bakamotenini tima itikuso barente another kun inje na raise it concern I have no other business. Okay. Mangana ya county government. Thank you very much Mheshimiwa. Tagite kamera ne yao. Abantu babura bumba bwata maburi amange bali twanyare kwiranira baketo banyarire kurende chinsa nchiko twanjira. Kindly aseda kekemo kwandanga abantu babo babura nainde bayigungo mujumbo bo ba address iri asechinga kibuneki. Biya mono sana abantu baminto babura bu. Eginto mna twatabire tutayikoba ammo. Tatika bora buyo kara kini muno mugusi eri yakabire ti challenges tubwate amangane wewe chombe na amangane wewe stima ine nzamo ya eskim na rogoro muno yibabo uringa chipara iki cyakya abanyoru ngoro story muno embura ya kamukirega contract njiro chigo chainye at the same time tokoro chipara kiri kyabanyoru. As for we chombe a wiki mune go eraiga ndubwate security meeting across the border umuchumbo ryo so take Francis Gay na inche na abagaga kurugari na intu kurugaiga to address ya mangana kurunga Kipsingei forest chombe chonzi chiko ibu chiko iru Kipsingei forest yarimba bwate forest guards abaye serikali iko tota turuzi forest guards yabu to ba replace na abantu ba chombe because mune ngombe ko ibwa Kipsingei no okanyanyora na forest guards imbaroro so issue ya Kipsingei forest wanyere ndire bunge twanjira ningangu twara to public participation eri usiku ko be forest because ibona ya ndire ko forest ne ubwerie chombe chiko ibwa erinde ne back to the security teams torente abantu banti stock theft babega abwo na babu gatera nabantu bayinto kurumuno gahiga obwo estima na euchibwa chestima na chi transformer that one go diwori inde bunge yes because it yani yabire worse than we chombe kira butuko estima yabiru paka yebona mwaje ko nyoro montare irinse estima mwa paka estima yagachi go paka estima yagachi kuna atabinga baminto so mbiyamono sana abantu baminto baborabu tendo ko bwaterana tiganya saba sisi biyamono sana Mheshimiwa kulinde nganjire riga neri yanenjiri yankunire kyana abwate interest Osero Cup was the longest cup ever. What happened to Borabu Nyamira Sports Osero Cup? Igana ata ito kunyanza September gake. It's in the pipeline. It's in the pipeline. Ito kunyanza September na agurire mipira chi uniform na kyangu. Ito kunyanza ya ba 4 months. September, December tuwature final. Okay. Ito kunyanza September, December final. Thank you very much. Doje ndikine mwake ko kereta. Kiniki ananje na abwate interest yabuna kavire somewhere. Biyamono sana Mheshimiwa. I think twatware conversation yengia. Mwanchumo ligereria kero tugukurira bono twabere no mujumbo burabo muske Patrick Osero ndenginga obere gukwanira ebuno mumenyi no so mwake kura kuruburabu o address ria mangana ria kurengete onye kero kende ntwa address tionse twasabira kwabira chinsanchi arenge gutwanchira na rayo twanyara ukubuli biamona soko sanga na itu gokora tenda mangana maya chinsa inya igoro sense moye TV kama kawaida naye asense moye studio ninche nekinege ikaro kya Getsembe. Ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank.
Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatoka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ekyo boyiko chire chechi brand ao ekyo chire chingiya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao ndabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati gwikari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganie bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwatokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores ugiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyo mucyo yigo musongo iyo erangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kukolera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia endibo enyinge aha buno tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers nero lichibulia Warairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwibori kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanyi nanene bw'ikikosi cy'amaboko muretekero ka Technical Training Institute eriyo aibunduze kikosi ao igaiga ntubwate kikosi bunabono eriya ya Building and Civil Engineering asetokobundiza Building Technician Level 5 na Level 6 Civil Engineering Level 6 Building Arts and Masonry Level 4 Plumbing Level 4 na Level 5 Carpentry and Joinery Level 4 Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egati chinde chinyinge kubundisa tore boigo ekosia Electrical and Electronics Engineering ase tokobundiza Electricity Installation Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies Agripreneurship Level 5 na Level 6 Horticulture Level 5 na bwigo na Level 6 ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na bwigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician Level 5 na Level 6 Records and Archives Management Level 5 na bwigo na Level 6
Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu bilia bikomanya bondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil ya wigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chiri korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori iriya bantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuragani gwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eywerangane duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Chumuligerio Getembe TV ngo kwaligania asamangana maye chinsainye ekionga chinsainye bunagekoretwa asori na inche Denis Uhuru. Pop Leo o14 igaria somochie o Vatican ekerisia gia St. Peter's Square na chaka rasmi emirimo yaye buno mutreneri wekerisia gia Katoliki. Pop Leo nigo achake mireme yaye nse yuboteneneri gose asaba okoegwa ebimanyiririo buna Pallium amone Fisherman's Ring ekikireke manyiririo nga niga irireri bagali boteneri bwekerisia Katoliki nabo igo kobanganere omupapa bwechimibere 55 batatu korua agosira kwaye nyagosira Simon Peter oyolengo omupapa omutangani wedini ya Catholic. Mwaziri bwobochenu Eden Duale nigatebire buna ewizari yote bwati chibesa chigwakana abateresa ubarobereti kwando mugiro nigatebire boigonga ewizari yotariyerete nerete keganche kyugwakana abateresa abo nayo nigaya kwande bunenchire moyo ko moiraneria omo senator bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna nere Godfrey Ososi oyoromo senator bwe county ya Vihiga. Apostolico Constituisti, destere tue, benedictionem te funde, et ipse robot pretum dono spiritus tui sancti. Kenya, Schedule 4 inasema resources follow functions. Wewe ukiwa nurse, kama wewe ni nurse na umesign contract na county government, pesa yako itakuwa kwa county government. 1st of July, I am transferring the whole payroll.
kwa sababu wewe unafanyia governor. Ni governor ndio anakuona kama umefanya kama hujafanya. Sasa mimi nakaa wizara ya afya nitajuaje? Ya pili, Sifuna na Otsotsi na Senate sasa hivi walisema wanaongeza pesa ati 450 billion. Pesa ya UHC iko hapo. Nyinyi mseme hivyo tu mnitumie. Mkinitumia 4.2 million mimi nalipa UHC. Msiponitumia wacha wafanye demonstration Senate na National Assembly. I am as straight as that. Unajua vile unapata SMS, mimi napata SMS. Na mimi naandikia no problem. Hakuna kitu kingine. Wengine wanalia. Unajua lazima tujue katika katiba ya Kenya kutenga pesa, the function of budget making ni ya Senate na National Assembly. So Bwana Panyako na nurses and all healthcare workers under UHC, you have an opportunity to go before Senate and the National Assembly so that they give me the 4.2 billion to make you pensionable, permanent and pensionable. I am ready to do that. Yomuske Duale tugutigana na Yomuske Duale tuira na sumu waziri bw'ikibeso Muske John Badi litukulia rero nigaira libagaria bene kubaerera abasaye igoro y'omuswada omuyiya bwe finance bill ya 2025-2026. Muske Badi ni goboigo abulia abasaye kuira libagaria mutwe eliyo kuligerera omuswada oyo nabo igo kuligerera inganchira kiye ora chigo chinchia magimabo amo n'abakenya. But then someone mischievously comes and introduces an amendment that makes KRA completely ineffective by saying that if you have some trade secrets, financial trade secrets, then that information, for you to get that information, again a long process which will take years for KRA just to get some information that they need to be able to assess the correct tax payable. Because let me tell you, ladies and gentlemen, this country, we should also not allow tax cheats to hide behind laws to run away from paying what they should pay. We need to be more involved in budget process in terms of advocacy, because if no one speaks for this segment of health, this Merobelio ya serikali Geoffrey Ruku niga mubuliro munachibi mwibino muneno musubati Martha Koome kwene kingi bina byonsi guru yebango nkuligeri gobire na kugambwa asobwango nigo Ruku atebere bunine arera benchireyemo yo kwene kingi merobelio ya serikali kokolekanere asenchire bwenerete. Commission consistently raised concerns regarding underfunding and the recurrent budget cuts that have hindered the full implementation of our core programs. I therefore take this opportunity to urge our partners, to urge even our executive and our parliament to enhance our budgetary allocation to enable us optimally deliver on our mandate and serve the public. As public officers, we have a duty to continually innovate and transform systems and processes to increase the levels of efficiency, effectiveness, and responsiveness to the needs of the people of Kenya. The judiciary is the cornerstone of democratic governance and the rule of law in Kenya. It plays a very important role in ensuring cohesive and progressive Kenya. Therefore, the judiciary must be a well-functioning institution and a system in order to build bureaucratic trust and confidence in public services dispensed. We have, as a judiciary and the Judicial Service Commission, consistently raised Omo Deputy President Abraham Kithure Kindiki omuragire kiaro Omo Deputy President umukuru Geoffrey Rigathi Gachagua
kubwatekana na mang'ana bwango iga ayarorekana uko yakwana ase nyombe mugusasa umutandao bwekerero abua asate babuna chikura cyo mwaka bw'ikirube na 2022 nigo kirachi koba namang'ana mange nigo kindi kiatebere buna barayi nigo bagwente kubika abakenya amo likali gukwana mang'ana yo kubasegeta na kubabagana wakisema mambo ya uchaguzi wa 2027, na mimi nataka niseme ya kwamba it is very unfortunate that as a country 2 years and some months before an election, some of the leaders of this country are busy putting the country on a campaign mode. Biblia inasema kuna kila jambo iko na majira yake. Wakati wa campaign ukifika ndio wakati wa campaign. Sasa hivi ni wakati wa kusukuma mambo ya maendeleo, barabara na stima na maji, masoko ile tunajenga ili watu wetu wapate fidia ya kura ambayo walipigia viongozi mbalimbali. Si mulisagua MCA na MP na governor na women rep na senator mpaka mkachagua rais. Hao viongozi wote jukumu yetu ni kukasana na mambo ya maendeleo. And I want to say without any fear of contradiction, any leader who is encouraging early political campaigns does not wish our country well, because we cannot be a country that campaigns from day 1, year 1 to year 5. We must have seasons, and therefore it is unfortunate and unpatriotic to put the country on a campaign mode. Lakini kwa sababu kuna demokrasia, kama hawatasikia waendelee na mambo yao, hatuna shida. Ile maneno ambayo tuko na shida nayo kidogo vile vile kama serikali, nimesikia viongozi wengine wakisema ya kwamba sijui kutakuwa na nini huko mbele to 2027, ati tena Kenya itakuwa na machafuko ya kisiasa. Kuna watu wanatabiri vita. Mwancho muligere bonoroboti ururuaye amo Deputy President Kithure Kindiki nonko yabutorera akionga chinsainye chiabono mugoroba mbia mona soko sangana inche kurutwa chaka chinsa ibere goikabono kwa niaba ye timu embo ya Getembe TV ekora wana Obed Mukua DJO aboigo Enoch Mukate minto editor kuruchinsa mochi ria chiagusi yakurukunga Arono Toto asense moyo kwa nikinga chi kamera na Mario gya kwikira senchirere smart kegimango kwanira oyo minto kariri amo no yo minto matundura bonsinko bakira ngambye mono nabo igo asense moye TV nae biya mono nyasabe nae go ikajuma pili yegocha Eliane Dennis Ouru. Uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo enkare eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiria amabati aiga ntobwate time tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia chako gray brick red tile red maroon
sky blue na bwigo na green ubutambe bwe mabatiga nigo bokorengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi bwigo ebyo okunyara kabo gutumika kinga gicu gwakeranya mabatiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchanye warrant na bwigo ayo urakoberwa kasure asubwango edukenya ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex niyo mucyugo busongo iyo irangene duka ya Safaricom bwigo ngo tukabari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uhuru Superstores, Nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza, yanchiri